reka mbasuhuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, mbifurize kugira impagarike n'ubugingo inshuti bakunzi mugenda mubana natwe kuri Trend Nova TV. Amakuru menshi yanditswe mu bice bitandukanye, n'amakuru menshi yanditswe mu bitangazamakuru, ayose ndaza kuyababwira neza cyane. Ndaza kubabwira ko ubu tuvugana Reina muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ibintu bikomeje kuzamba. Igitero cy'indege cya Israel cyahitanye igice cy'ibitaro bya nyuma bigikora muri Gaza. Ayo n'amakuru ndaza kuvuga kandi Wazalendo yigambye igitero cya Goma FARDC iryumaho ituri inyeshyamba za ADF zo zisaba abahinza amadolari 10 kugira ngo bajye mu mirima yabo. Ndaza no kuvuga kandi igitero cy'indege cya Israel cyasenye igice cy'ibitaro bya nyuma ndetse bigikora nyine muri Gaza. Ndaza kwibabwira ndebe ukuntu imeze. Ndakubwira ko M23 naho uyu munsi yashinje ingabo za SADC kugaba ibitero igoma izisaba guhita azitaha. Noneho ni mu gihe kandi ubwo Wazalendo yo yigambye igitero cya Goma FARDC iryumaho ituriho. Ubwo ni mu gihe inyeshyamba za ADF zisaba abahinzi amadolari 10 kugira ngo nyine bajye mu mirima yabo. Ngayo nguko nayo makuru tugiye kwibandaho. Icyo nakubwira no gukanda subscribe kugira ngo amakuru yose ujye uba mbere mubo agera kumbaye ikaze. Reka dore kuri inkuru ivuga ko ituri inyeshyamba za RF zisaba abahinzi amadolari 10 kugira ngo bajye mu mirima yabo. Ni inkuru kandi itangazwe mu gitangazamakuru yanditse ko ivuga mu mujyi ya mu cyaro mu turere twa Mombasa ndetse na Irumu mu ntara ya Ituri. Inyeshyamba zo mu mutwe w'ingabo ziharanira demokarasi RF ndetse zashyizeho witwaje tonze zemerera abantu abenshi muri bo bakaba kandi ari abahinzi kujya mu mirima yabo nyuma yo kwishyura. Christophe Munyandero umuyobozi w'ibikorwa Convention pour respecter des droits humains ubwo ni CRDH wabitangaje kuri uyu wa gatatu tariki ya 9 Mata 2025 mu butumwa bwabonwe na 76 cyangwa se 767.cd ubwo ni itangazamakuru arahamagarira abayobozi kandi b'ingabo mu nzego zose gufata ingamba zigamije umutekano kugira ngo abaturage batagira ubwoba. Yavuze ati vuba aha abahinzi bo muri teritwari ya Mombasa no muri Irumu bahuye n'ikibazo cy'inyeshyamba za ADF zashyizeho jeto z'abahinzi kugira ngo nyine bagere mu mirima ndetse ku madolari 10. Abashinzwe umutekano bagomba gutabara vuba na bwangu. Iyi CRDH kandi shimangira ko nkuko mwanza bivuga aya mafaranga yakusanyijwe mu bahinzi hari mu rwego rwo kubamenyekanisha kandi yiyongeraho ko inyeshyamba za RF zifata amafoto y'abahinzi kandi imbere yo gutanga izo jeto ibintu bitera akwibaza byinshi. Mbibutsa ko ADF kandi nimwe ikorera mu burasirazuba bw'igihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo ariko byibura ikarwanya ubutegetsi bwa Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda. Ni mu gihe kandi mu minsi yashize ejo bundi abantu bakomeje kwibaza ndetse kandi aho Museveni yasabye nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo kumufasha kurwanya umutwe wa M23 hanyuma ngo Tshisekedi nawe kumufasha kurwanya iyi RF. Ni ibintu kandi Tshisekedi atagaragaje ko yakiriye neza kubera ko kuva icyo gihe yabimusaba ntabwo turabona indi feedback isaba cyase igaragaza ko nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo yabayemeye kujya mu mushyikirano. Wazalendo yigambye igitero cya Goma FARDC iryumaho mu burasirazuba bwa RDC. Ituze ryongeye kugaruka igoma ku wa gatandatu tariki 12 Mata nyuma y'ijoro ryabanje kumvikanye mu rusako rwishi rw'amasasu. Ni nyuma y'imirwano kandi yongeye kubara mu ijoro ryo ku itariki 11 Mata mu burengerazuba bw'umujyi wa Goma. Guverineri wa Kivu Amajyaruguru washyizweho na AFC M23 yemeje ko basubije inyuma icyo gitero kandi cyitiriwe FARDC n'abafatanyabikorwa babo ba Wazalendo. Ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu itariki ya 12 Mata itsinda rya Wazalendo CMC FDP ryigambye icyo gitero kandi cyagabwe mu bice bitandukanye mu mujyi wa Goma. Ku rundi ruhande kandi ariko ingabo za Kongo ntizigeze zigira icyo zitangaza. Ngiye kandi mu gihe umubare w'abahitanywe n'iyo mirwano yabereye igoma utazwe, abatuye mu mujyi bari mu gihirahiro nk'uko nyine umwe muri abo yabihamirije RFI dukesha iyi nkuru. Ni mu gihe kandi kugeza ubu yavuze ati kugeza saa 2 za mu gitondo twari mu muriro twagumye mu rugo kugira ngo nyine tutirirwa cyase tuti
tutirwanya cyangwa se tutibuza n'abarwanyi ba Wazalendo. Mu gihe kandi ingabo za Kongo FARDC ntacyo zagize zibivugaho kuri igitero ihuriro ry'imitwe ya Wazalendo CMCFDP cyangwa se FDP ryavuze mu itangazo ryayo ko ariyo riri inyuma y'ibitero nyine bimaze iminsi bigabwa mu birindiro bya FC birimo n'ibiheruka igoma. Onesphore Matumba umusesenguzi mu biyaga bigari kandi muri International Crisis Group abona ko ari ukugerageza kujujubya ndetse no guha ubutumwa M23 ndetse na guverinoma ikinshasa. Ati kandi yavuze ati turimo kubona ingamba zo kujujubya ndetse kandi zitatangiriye muri Goma ndetse byatangiriye muri Kivu y'Amajyepfo aho twabonye ibitero byinshi ku birindiro bya M23. Mu gihe kandi AFC M23 kandi mu itangazo ryayo ku mugoroba kuri wa gatandatu yo yashinje SAMIDRC FARDC FDLR ndetse na Wazalendo gukomeza ibikorwa bya gisirikare bihuriweho mu buryo butemewe mu mijyi ya Goma harimo n'ibitero kandi byo ku itariki 11 Mata umwaka wa 2025. Ni mu gihe kandi tukiri aho ubwo M23 yo iracyashinza SADC kuba yagaba ibitero Goma ndetse kandi izisaba guhita azitaha. Umutwe wa M23 kandi wasabye ingabo za SADC ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kuhava ndetse kandi bijya ku kanya nyuma yo gushinjanya cyangwa se yo kwishinja kugira uruhare mu bitero biri kugabwa mu mijyi wa Goma. Umutwe wa M23 kandi wasabye ingabo za SADC ziri mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kuhava byako kanya nyuma yo gushinja kugira uruhare mu bitero byo kugabwa nyine Goma. Mu ijoro ryo kwa gatanu tariki ya 11 Mata nibwo mu bice bitandukanye by'umujyi wa Goma humvikanye urusaku rw'amasasu menshi, ibintu kandi bitumvikanywaho n'abantu batandukanye. Nimuje kandi na masasu yaturutse mu mirwano ingabo za M23 kandi zari zihanganyemo n'ihoro ry'ingabo za leta ya Kongo ubwo ni mo FARDC FDLR Wazalendo n'abandi ndetse n'abandi basirikare. Umuvugizi wa M23 Royce Kanyuka yashinje ingabo za SADC ziri mu butumwa buzwi nka SAMIDRC kuba zaragize uruhare muri iriya bitero kandi byari bigamije kwisubiza umujyi wa Goma. Kanyuka kandi mu itangazo yasohoye yagize ati AFC M23 kandi iramagana yivuye inyuma uruhererekane rw'ibitero bihuriweho byagabwe na SAMIDRC ifatanyije na FARDC FDL n'imitwe yitwara gisirikare ya Wazalendo igoma birimo byo kuwa 11 Mata 2025 bibangamira ituze n'umutekano w'abaturage. Kanyuka kandi avuga ko ibitero byari biri muri gahunda ya leta ya Kinshasa yo kwisubiza umujyi wa Goma ndetse kandi byasubijwe inyuma. Nimuje kandi M23 kugeza ubu mu majwi ya SADC mu gihe yashyize mu majwi SADC mu gihe mu kwezi gushize impande zombi zari zemeranyije kuri ya mutwe uzafasha ingabo zuri muryango ziri muri Kongo gutaha ndetse zikajyana n'intwaro zazo ndetse n'ibikoresho bya gisirikare. Zari zemeranyije kandi ko SADC igomba gutanga ubufasha bwo gusana ikibuga cy'indege cya Goma kugira ngo nyine zirangabo zizakifashishe zitaha mu bihugu byazo. Icyakora kandi bitero biheruka kugabwa mu mujyi wa Goma byatumye iriya mishinga yose ihagarara. M23 isaba ko ingabo za SADC zitaha byakokanya. Nimuje kandi yavuze ati ibi bitero birica ubwumvikane buriho bwari bwarashyizweho cyangwa se bwarumvikanwe na SADC ndetse bikadindiza umushinga wo gusana ikibuga cy'indege cya Goma. Birahatiriza kandi AFC gusaba icyurwa ryako kanya ndetse iry'ingabo za SAMIDRC nicyumvikana ko ubwo M23 yahise itegeka ko izi ngabo zitaha byihuse. M23 kandi yasabye ingabo za FARDC ziri mu kigo cya MONUSCO kirigoma kumanika amaboko mbere yuko ndetse yo kubishyikiriza. Ni mu gihe kandi iyi SADC ubundi yari mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo mu rwego rwo gufasha iyi FARDC cyangwa se mu rwego rwo gufasha igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo guhangana n'imitwe itwaje intwaro by'umwihariko M23. Ni mu gihe kandi kugeza ubu amakuru duhabwa n'ibitangazamakuru bituruka mu gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bikomeza gutangaza ko umutwe M23 abasirikare benshi ba SADC wabafatiye mu kibuga cy'indege cya Goma ndetse kandi kugeza umunsi bivuga ko ariho bari bakira. Ariko kugeza akanya nyuma yuko M23 itangaje ko gahunda yo ishaka cyangwa se gahunda ifite ari yuko SADC yasubira mu bihugu byabo ndetse n'intwaro zabo bakazisiga inyuma. Utuvugana nyuma yuko kandi bari gutaha mu mahoro ndetse bikagaragara ko bakomeje guteza amahane cyumvikana ko SADC ndetse kandi M23 na gahunda ifite yo kuzemera yuko iyi SADC yataha amahoro kubera ko bakomeje kugaragaza ko mbere bari bavuze ko abazemera ko bataha amahoro igihe gusa ari uko bemeye biri mu gahenge cyangwa se ibyo bari basezeranye n'ibiki. Icyambere harimo gufata abasirikare bose bari mu kibuga cy'indege cya Goma abakishyikiriza M23. Kino cyambere. Icya kabiri ni ukutongera kuvogera cyangwa se kugerageza gutera ibirindiro byose bya M23 cyane ko ngo biri mu buryo kugira ngo iyi M23 yemere ko yajya mu biganiro na FARDC cyangwa se
n'igisirikare na guverinoma ya Kongo. Ni mu gihe kandi kugeza ubu nyakubahwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo akomeje kuba yakonfirma ko nta gahunda nimwe afite yo kuzigera yicana ku meza mwe na Lawrence Kanyuka na Bertrand Bisimwa na M23 muri rusange bigendanye no kuba bajya mu biganiro n'uyu mutwe. Ubwo dutegereje kureba ngo ese abagabo bazemera kujya mu biganiro, cyane kugeza ubu ibihano bari barafatiwe n'impande zombi. Kugeza ubu dutegereje tubona itangazo rigaragaza yuko ryaba ari ryaravuyeho mu gihe kandi ubwo itangazo ryo kubata muri yombi ryaba rikiriho. Ndakumenyesha ko ubwo M23 reka nta gahunda ifite yo kuba yajya mu biganiro n'umutwe wa M20 n'igisirikare cyane kwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Reka mbashimire cyane rero, amakuru yo aracyabageraho neza cyane gatanu kuri Trend Innova TV. Ndabashimiye mukomeze kugira ibihe byiza. Bye bye.